Kanot is Zone Cultural Center di Manipur ringkat kajian trailing bat ka Department of Arts and Culture Jakarta Meghalaya. Haga katnyo tarik mata ubnai kala penang yaga program culture haga senang Kynshi haga berjaya menta deki cultural troupe neki Jylla ke paper kan Troupe neki Jylla Manipur ke Jylla Punjab ke Jylla Uttar Pradesh Arunachal Pradesh bat kiwi deki Jylla kan Troupe ru ke Jingshad nongtam neki Jylla Meghalaya. Jaya jamine laju humnaga paya pamine laju hennaga paya pamine laju humnaga paya lalu jatola peraga dumpu lalu jatola poruga ragi reng mene laju peraga ragi reng mene laju poruga ragi reng mene laju peraga ragi reng mene laju poruga jaya jamene laju peraga jaya jamene laju ਓਏ ਅੱਧੇ ਚਿੱਟੇ ਤੇ ਅੱਧੇ ਕਾਲੇ ਓਏ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਓਏ ਇੱਕ ਪਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ